Tinsa nisato chabona mugoroba na ndo mwanchu murigereria karabona wagenderete gochora kurigereria mirubiri yonse gataseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bumugusi cinga kingo kwariwe ni ase amangana mayaye tinsa sato asenchira ere yo wikiranu iri tariane Evelyn Osero no rito kwadranere kurase seme imanyererio ni gakoro kwa Joshua Uta ekera boigongo kuinyoria buna nabo kugendera gotobate asense media ya YouTube wetera Ndizi TV News nabiga somutanda Twitter nabo gotonyora wetera @Ndizi TV News eri otogendere gukumanya mange ngo kwariga nitosanga munaye como erio. Abarundia bechigali na boigo chipigipigi anene korwa somo cyobusongo nigo litkolia rero baba wesokia na kwemurunganiria okubura kwa mafuta asebitu au bechigali imeyo mu cyobusongo okwana cingakiye cyo nigo batayo ne byasara byabo byabere bikwira na magega kima asikere baboririe eserekali kwenekia bunanko gaya nere enganeyo eri okubakonya begenderere bya ase obunchurire babo nenchirayemo yo kwenyorera engeria. Omochando bwokobora kwa mabuta oyo bagokwenekigwa gati y'umutenyo kaneno yo gatano nigo naende oyenekigwa rero ase bituo bya mabuta imeyo mu cyobosongo ase kilaini cintambe cye kigali ne kipigipigi cyarorokana gukwana negati y'abarundi ab'ekipigipigi korwa sensemo ya daraja mbili nigo baerera ayo bagwetera kubwatekana no mochando yo irere nonya ne byasara koira nansi nigo baganirie serikali kurigereria enganeyo elioko baroroberia obogima nabo igokoenekia buna mochando buno iyo toligo chikoenekigwa ase serikali egocha tinga kiecho nigo omurai bwense Uhuru Kenyatta abwatokire bilioni 15 nemo nukta chimi isano nemo emerongo 5.25 eliokoenekiri goli atigaire buna lialingi Frida Kerubo Ndizi TV. Mwanchi umuriyereri nonya nabonigo abakenya babiri bakonyora omwesone yemagega ya serikali goralia bunari goriria maftani gorira chie gotigara bunarire komenta konde wonsi gotayo togotigana nayo nigo abamenyi bebungenya ribari chache me county ya Kisii babere bakomotogia omubungo bo muske Richard Tongi asogo chakia obwagachi bwekigambiro asensemeyo ukona negeta seni kya Ndizi TV nigo abamenyi abo baba gotayo na inenchire yemo yo gokorerwa amagendero asikira baganiria baraibande na barabuwe sokia na kubakorera amagendero asichinsemechyo chingaki entunda ya bunge egende tokobage koera bono ababunge nigo banyareko babagwesokia na kwendekenga banyareko babagokora emeroberia magendero ibatigete bagochaka aya nigo achire magega yabamenyi be wodi ya Kiogoro ime constituency nyali bari chache kogokera umoroberio bogochaka kwagacha ekigambero goselokota ase wodi ya Kiogoro isebotenene bwaye omobunge bwensemeyo Richard Tongi asamale tangoro Fred Munebyanga nje communication secretary ya constituency nyali bari chache mwese kwa nasa kurukunga Kiogoro police station recently msimu Richard Nyaga toki na bige kama Kiogoro cha kote na police ya police una wana kwa na ro mu control tanuaro on the side na gande to kwa kunyagacha gego cha kwere kote ni cheri kabantu ni cheri emuke kenyoro keri ase biasara bigendere na ande to saba bantu mbiamono aso oko na watebanga musimiwa okora magendera ma twakirenga mbiamono atoreta ile police station Kiogoro atwagacha ile road Number 1 ikinege ntekene sana na mbono nande twakire ngambi yamone ikiagera na chieta gatorimera chipara ari mete para ite kogenda roche yasoka nyaguta gakurura yagenda guchike gati igo mwesimi wato gwakera ngambi yamono sakogendera iga na ini tunabotora atwaro imorali yo kubekera chikura tokire limbu yamono aso mwesimi watong ase bintu agenda tagokoraga iga of course into biroche nande binde mbigenderate oyo tari na maiso tigabiro rega kogera mbigenderate muna ekoti ye wataratere Kiogoro ya endereire twera ni hirimbu yamono sana mwesimiwa no tore maegao chikurantore no bumaene ngana yokoira ebintu toraga na magenderero munaye nabo magega yabamenyi abugochengera omoroberio yibo kwagacha wekigambere kyo nigo bono baburirie omoroberio nyareko bagokwenekia ngonyareko bagokorwa emeremo anene gochiase abamenyi ba ewodi eyo ya Kiogoro egento yo katora gosabe chibundi chibeche kenyoro na kwatatebeti umunjini okoreta no ibye kenyoro igokora nchoche otochenjerio umunjini kegara twaro cyo umunjini gwatoreterete no mwao
koranje ninchwo tochenjeria omoengineer egere tofeel at home nande ntole maegao ndogwanjete ndogosigete Reporter Ndizi TV kurwa ewodi ya kiogorerite na ngoro kwa Josephat Amisi. Muyamono muri kyoito Josephat Amisi ase oroboti ururikirano korwase ensemeyo yebunge ya Nyaribari chache meye county ya Kisii oyo koriekero kyo governor se county ya Kisii wetrase kyama kya UDA Ezekiel Machogu nigo esokire na kumocho korobekana uko kwabako korekana ase bunge ya Nyaribari masaba awasaba menyi bensemeyo baba bakorobekana asoko mochi amutenirwe kyombe kyo bochori ne chimbebe IBC okwana chinga kyecho Machogu amo na Dr. Josh Mangi oyo koriekero kyo Seneta ase county ya Kisii nigo bateba buno kurobekana ukwo nigo gokwariganiwa n'abamerere babo kendo babere bakogikiria na kwanya bamenyi be county ya Kisii gokora siasa kire cyo murembe arorire etabiye ya chakwa n'abaminto na nende batari ku Rwanda na Shimio pamoja n'uyo minto kuburi bugabana munanje umushimi wa Shimbarati agupanga maandamano ayapanga Nyamarambe agapanga Shamelta Kinyokia Bubashi agapanga Ogembo agapanga Kisii Town ingabari bonse batumirega okorega serikali n'abande bakokorashe IBC baruete ebishabugete ushegashabugete ingarashi mabashere bukurushi neta biyembe kiagara n'abakenya dashi matomenya amono murembe naende onde bwesho utumiruga na serikali onde bwesho utumiruga na IBC begashi yabuji gukora ne yo gutenera gukoranga abantu bayitungwa ka muri kikura muna mutagete ande intoro situ bwa record iyo komenye bya n'abantu none kero tu seberekera abantu bandi basere kiza mu kinde abantu bayi bakamenya gusumba abantu bibise usomuno yabwati ya mwakiri kwisata so ndutageti tusaliyo murembe tuwatuwala silikinta ntambe umuntu tuwatuwala sabantu baita neighbors kwa sababu umuntu yomo atagite ubuje gusara chikura ikiagara yokorama enengo ya yenene nukubuka chikura ko sabantu abantu bobo obwe Tinga kiecho nere Chris Obure oyokoriekero kyo governor se county ya Kisii wetrase kyama kya Jubilee ni gabere kago kwanera nara yayara chiego ikirania tinga kyara weri bagari okora e county ya Kisii okwana nabonchurire kuraso mu Kibusongo anene abarundia aba taxi nigo abaganya kumusira irigo cyo kubaretera amaunchurire roboti rwa senchira yo bikirano nigo twariganire no muri keito Mildred Mumanyi Keminano egetindi nigo kebwatete inse imeyense ya Kenya ase okorigia ebirogo ase bono e county ya Kisii nero etaratigwa magega ase amatuko inse ya 25 oka atigarete ekerogo kyo gavana imeye county ya Kisii nigo kerendete liberera ase abakorigia ebagendrete konia chisere cyabo iliyogo chia kwenyorera obobui ase oyokorigia ekerogo kyo Chris Obure kurwa ekyama gya Jubilee atarera abaonchoreria imeyo muchi obosongo ase abanekeria aliarache ko bakorera ekerara be omugavana gati yabo ko baroseria echiro nga engento private sector tagete abanyabiasara bake nogo sirwa egera bakore biasara byabo bya nade ko batebi onde ka batisha asma bakore biasara engento yo katura akore nogo improve to make sure nga kwa barosaidia sara ya mabo kore biasara kora bo munyabiasara kwa aka bikoro terangi kora be hoka kora be taxi driver kora be matatu operator kora bo muntu bwe pigipigi yonte kete bwegene biasara binde byonsi byabangina mwegene serikali yegojenye county ne monyete ngaye no muntu okomeke contribution aso uchumi ye county ase igoyoro ye serikali ye county ekorende ekorosaria sagia ntubura tunone ese kicho to kwenda haja tora kicho na ni moyo ngana gusie yene ino ayo Omokonyoye Obure William Baka nigo boigo arwa enkwana yaye igoro yemeroberio igoro yo kubakonya abamenyi babo songo twaigwa
twake baina bono tumeto kora changes se biashara nene sigoa mtendo ke serikali ya Jubilee tutaamire na polisi kure na incho makondi oye ale atu change kiagera ndoto ngimando kwa kuna riruma bese yote yanga alionesi Omingo Magara oyokoria oboseneta Kisi nasaba obotwereru no morembe asaboria abamenyi ko bachora abarai bebikorwa dawa ko mutulike na mutara ko kosna nere ko chikumyaro mukungu na bana ubwate basa ultra chinden uburinga kiknoyonga kyaba kisambi chiduwa itatamani kakabwati atia ninakupata baka kwa nyumba yako shetani ashindwe tufanye kwanza amani na tuendelee kupendana nigo baigo abananchi baenekia okumusira kwabo ase obure eliokoba omugavana okabere Kisi anene ase okorokia gusira amangana ye chigosori mote mu stadium yaito ere mahate gaiga era ngore ngibono mushimi wa prisoner oja gukora amangana ye stadium erinda tonyare kona cha talent cheito tonyare ko chikoma ko chisiko garia Bono gavana ndogo cha kotokonya macharo ndogo ya town ande gwatebire ndogo cha kotokorera ande gwatebire noturamo aintu na boto ko bwatesia ese timu yeye Ginko ripoteria egetsaseni kya Ndizi TV eretariane Mildred Momanyi nakorwa ase kaunti ya Nyamira nigo murwanirire wekero kyo bugavana ase kaunti eyo wetra ase kyama kya Wiper oyoboigo ore omubunge bwebunge ya Borabu Ben Momanyi abeire gakoria ira yo gucha kubakonya abakorie mirimo bonsi chinga kyaraswe asabisi na omugavana yani gaya kwana chinga kyumerana nabakorie mirimo wetanchiri bwibere ase bunge yo ya Borabu ase akwanira igoro yo guchandika kwa basegeka anene konyorwa kwa misara yabo na watebabu na chinga kichiaye ni garache kwene una emechande yonsi terigo chikwenekiwa. I'll make sure by 24th, 26th nimelipa mizahara yenu yote. Kama hakuna pesa, naambia bank lipa wafanyikazi. Pesa ikikuja mtoe hapo. And when you relate well with people, this is doable, it is possible, you will do it, and the people will be happy with you. And that is exactly what I'm coming to do here as your third governor of this county. Omuraibense ya Kenya muske urumuiga Kenyatta nigagenderete kuboria abakenya kumubwatsia omuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga oyobigo koirukia ebendera yekerogo kyoburayo bonene bwense asobo choryo bonene bwumako yega eriogo kya kubaretera magendero nabaigo amaunchorero imeyense ya Kenya eniga yakwana imeyense moya Marsabit chinga kyarenge kwena na chitaidol did gochase abamenyi bechisemejo unenchemo eyemo yokubakonya kwegendera bya asa magimabo. Imesemwa kutoka wakati ya mzungu na serikali zote tatu mbele ya yangu. Samburu County, na sisemi Maryland, Samburu County ilikuwa na title deeds 18 pekee. Yani hata hii mstari ya mbele ni wengi zaidi kuliko wale ambao walikuwa na title. Kutoka mwaka wa 2018 mpaka sasa na zile ambazo tutatoa leo, tutakuwa tumetoa karibu vyeti vya kumiliki mashamba 20,000 kwa wakaaji wa Samburu. It's been a long time coming for a Samburu woman to own land, but under your leadership, Your Excellency, we have been able to gift many Samburu women with title documents. Nekerabano abarwanirira au bagendete wesokia na weyakira ekoko asichinse mo au nigo egatia yabana siasa kurwa sorogongorwa Western babere ba wesokia na kugikiria siasa chimbe echiane ne batayirumna nigo chikorwa ase abana siasa bali batabwati chimbwa chingia enigo bayakwana chinga kibekera naso muyega bwa matanga yokomenya omumro mwabo omugavana we county ya Bunkoma Wycliffe Wangamati asibaga ni omurembe kwene kiwachinga kichonsi anene chinga kiechige misangirikano ya siasa egenderete kubwata inse. Sisi tuseme tuendelee na siasa yetu ya maendeleo. Wanaoleta ya matusi hapa hawatapata kura sababu ya matusi yao.
wakuje kwa amani, waombe kura kwa heshima. Lakini yale madharau wanatuonyesha, yale wametuonyesha Trans Nzoia, wamekuwa Cheptais na hayo matusi na madharau. Tarehe 9 madharau yao yatamalizwa na Martha na Rao. Sisi tukitafuta kura, tunatafuta kura na amani. Mheshimiwa Eugene Mwamadu ameongea hapa, ametusi mtu yoyote. Kwa hivyo sisi Waluhya mpaka tuheshimike. Tunashutumu siasa ya matusi. Hatuwezi kubali kiongozi ambaye anatembea akitumia matusi kila mahali. Tunasuhia kila mahali ku make sure ya kwamba kura zote zinaenda kwa Raila Amolo Odinga. Chikanisa nabaigo ebyombe bikwegerera obwene bwa mwanya bantu nigo byesokire nakugania omorembe kwene kiwa chinga kechiga chobochori obonene bwa mwaka oyiga ukwana nabariki amangana asensemo ya Westlands memucho Nairobi nigo baganira abakenya kubekira oburendi boisaine naboigo kuboria serikali kwene kiabuna abana siasa bonsi babere bakubwatya amachikari abekire nekyombe kyobochori nechimbebe IBC eriogo chiago ikerania obochori burobwe kene naboigo obwo bwasioku muri keito Frida Kerubon harwati rwa senchira yowime. Ebyombe bikwegerera obwene bwa mwanya bantu naboigo chikanisa nigo byeumerana ime ya Desmond Tutu Center ime yomochio Nairobi na gukwanera obochori obonene boli bosio. I think we need to understand that electoral security is at the center of the discussion here, because it's important that all of us feel safe. However, we also need to underline the fact that the law provides a clear framework on how electoral security is to be handled. Gukwana na baliki bamangana nigo bagania abanyanyimbo gutatumeka chinguru chigoro asaba nanchi chingaki cyokorobekana anene mono kunerelia abana naboigo abasubati to express ourselves at the social media level, but you should know that there are clear laws that protect and ensure that you don't violate other people's rights. So we have no problem with the enforcement of those laws. We have a problem where it is clearly that this space now is being policed to the extent that it is being used to intimidate people particularly who are critical of the existing government or corporations that are not happy with how we conduct our affairs. Chinga kechio boigo nigo baganirie serikali kwa abananchi obosibole ase okorwa ebirengereri byabo na boigo kubeka obulendi boisaine ase obotumeki bw'emitandao yekerero. Disinformation and misinformation practices, especially at election time in Kenya, aren't new. But platform media provide easier and faster ways of fabricating information. That is social media as a platform. It provides easier and faster ways of fabricating information and distributing it at a wide scale. Those involved are doing so with little fear due to the platform's ability to enable anonymity and pseudonymity. This has involved massive data manipulation, which is done through deliberate posting of fake news. Boigo nigo baganirie abakenya kubekeru obolendi boisaine chingakechi na boigo abarwanereri bebirogo au kubwatia amachiko yobochori. To express ourselves at the social media level, but you should know that there are clear laws that protect and ensure that you don't violate other people's rights. So we have no problem with the enforcement of those laws. We have a problem where it is clearly that this space now is being policed to the extent that it is being used to intimidate people particularly who are critical of the existing government or corporations that are not happy with how we conduct our affairs. Frida Kerubo, Ndizi TV.
Nekera matukagendrete gusika bwango kegima eriense ya Kenya osase obochori obonene bwo mwako yoiganigo obo muburia bwa Azimio la Umoja wa Kenya kora wono yokoirurukia ebendera yekerugo kyoburayo obonene bwense wetrasabo mu bumusikiraira Amolo Odinga abaga kogendereria siasa cyabo cyeritukoria gatatu ase orogongo rwa coast okwana chinga kiecho nigo bali ire yogochwikirania magendero au ayara ire ogotoria wense ya Kenya nigo baikirana imeye county ya Mombasa wasbatarira chinsemo au gatiabo ensemo ya Changamwe Sabasaba Kengeleni egatie chinde chinyinge. Tunawaomba upatie mtu unaweza amini, na ukiangalia hizo timu mbili hakuna mwingine tunaweza amini, ni Raila Amolo Odinga. Mtakubali tumpigie kura? Basi lazima utofautishe watu wa maneno matamu, maneno matupu, ahadi hawawezi timiza, na baba wa vitendo, baba wa uzalendo, baba wa mipango, baba atakuletea uchumi bora kwa kila mwananchi. Sababu hii ni vita kali sana. Usiende pale kuona kama kuna mstari ukadhani kwamba baba ameshashinda. Vile mstari iko hapa namna hiyo, hata kule Sugoi iko namna hiyo. Tunaona sawa sawa. Kwa hivyo kura yetu ya Azimio isilale hata kura moja. Nataka vijana nyinyi wenyewe jitokeze kutoa watu kwa manyumba. Sawa sawa. Wazee wakija wanawasaidia, wanaenda kupiga kura. Hata wamama wanawasaidia. Lakini vijana mnabaki pale, mnakesha mpaka station ifunge. Wakifunga namna hii mpaka isabiwe, mpaka itangazwe. Vijana mtafanya namna hiyo? Mtafanya namna hiyo? Mko tayari? Mko tayari? Kwa sababu hii ni kama ukombozi. Tunaongea juu ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Na sensemo yobomo bwa Kenya kwanza nigo bogenderete kworokia okwegena kwabo na nigo bagocha kubwaso bochori obonene bwo mwako yega okwana chinga ki ba kora siasa cyabo asibunge ya South Mogrango me county ya Kisii murai bwo bomobwo muske Dr. William Samoei Ruto nigo abaga kurira ya magendero ye chingencho au na kukanya banyi benseme yo kumubwatsi aseganga yae eriokora ense ya Kenya chinga kiecho nigo abarai bande gati abo mubunge bwebunge ya South Mogrango Silvana Sosoro abaga kumwake ekoko omuskeruto na watabuna nere oisaine koreta amagendro ase ense ya Kenya. Hapa kwetu especially hii Moticho Ward kuna lami tunataka tuanzishe katika serikali yako. Hawa watu katika constituency mzima lami haiko Moticho Ward. Mahali tumesimama hapa. Na agenda yetu ya kwanza lami zikuje Moticho Ward. Kutoka Nyansembe hapo juu ikuje Moticho iende Eng'ou na ingine ikuje hapa. Sisi kama watu wa South Mogrango na Kisii tumeamua rais wetu wa tano anaitwa William Samoei Ruto. Different results. This time round as Kenya Kwanza we have said we have a Marshall Plan on youth employment. We are going to deploy resources in textile, in agro-processing, value addition, manufacturing, in leather, in housing, so that we can create jobs for the young people of our nation. Mimi nataka niwaulize, vijana mnanielewa? Nimesema hivi, kama serikali ya Kenya Kwanza, tumesema tunaweka Marshall Plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Tutaweka pesa ya serikali bilioni 200 kwa mambo ya textile, leather, agro-processing, value addition, manufacturing, housing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Agenda yetu ni kuboresha maisha ya mwananchi. Agenda yetu ni kubadilisha fortune ya watu wetu. Oyo koriye kerogo kyobo bunge ase bunge ya Westlands mimocho Nairobi timu wanyonye nigatebire buna egesako kyabaluya nigo kerachi gokonyeka kegima onyo muraiwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga kagochia konyorobo bui ase obochori bwo mwakoyega niga yakwana ase county ya Nairobi chinga kya mwirana na barai bechkanisa awao imeye county yo. Only 2 years ago, we had 1 million people. Today, we have 1.5 billion people. 1 million 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 people
9th August tutoke kama siafu twende tupike kura. Sawa sawa? Natoka na watu wengine wote, marafiki, familia, kila mtu. Na mimi naomba tafadhali tupike kura vizuri. Kwa sababu sisi tunataka tuende kwa serikali. Na serikali yetu ni serikali ya nani? Ya Azimio. Ya serikali ya baba na mama. Lazima tupitishe Raila Amolo Odinga kura. Na yeye atatusaidia. Mimi namjua. Najua Raila ni mtu mkarimu sana. Watu wamuelewangi, lakini ni mtu mzuri. Atatupatia mamlaka na sisi pia tutatumia hiyo mamlaka vizuri tukiwa ndani ya serikali yake. Kwa hivyo tutoke mapema. Twende tupike kura. Wikirega wano mancho muligere nongo korera Amayia ya chinsa isato asenchira erengikirano ekerongo wakirangambia muno asogochora kubana inchi wiko moerio bali bonse baba kwatira na inchi kwene kiabuna onsi ya wikira asenchira yo wikiranu na barabu ni gonko bakirangambia muno nyoro na bakwendera gotonyora sensemeria ya YouTube wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter ni gora tonyore wetera @Ndizi TV News erio togendere gukumanyia mangi ngokoneria obutko borobia na boigo obuligereri borobia ime ya Ndizi TV na bo bwansumo Ereteriane Evelyn Osero nolto akwatanere kwene kia onsi ya wikira sense muyimanyiriro ni gakoro kwa Joshua Uta.